Čaute ľudia, dneska je tu prank. Tu je sami kokino. Urobnaj ho, Frank. On to má v tom sačku. To bude teší. Spoj. Dobrý. Neviete, koľko je hodín? Aha. Lebo kamož má vybitý mobil a robí sa, že kameruje len tak zo srandy. To je normálne. Jebnem do hlavy kameň do písni. Kameň, ciganová hlava, čelovná, bublat. Headshot. No, daj mu headshot. Keď sa tak rozbehne, táto zvládime. Nič. Zdrhneme. Ja mám za to. On zabil jednoho toho, čo stal na autobusovej stanici, ho podrezal, mu podrezal žily. A kamo, no hoď po ňom ten kameň a poskuj. Ty čorka. Naproti nám je policia, ty debil.